guys? Turi abasamandari Team Performance. Murakoze cyane. Hanyuma ku mazina ni Jean d'Arc Niyongabo, ego nkaba ndongora abasamandari Team Performance. Hanyuma musanzwe mutumenyereye ku mateyatre, ariko ubu tuje dukora n'amasinema atandukanye. Hanyuma rero mutwitegeye vuba cyane kuri Niyosel TV tubazaniye ibishasha. Hello guys. Amazina nitwa Mandela Erast, aka Manyoni. Uko musanzwe mubizi turi team abasamandari ikomoka muri kaminuza y'u Burundi, Departement de langue et langues. Tukaba tuje muri no misi kuba mutubona gose mu masinema atandukanye hano kuri rubuga rwa Niyosel TV. Tukaba twifuza ko followinga, okay, kugira ngo muze muraraba ibikorwa byacu bitandukanye. Stay connected. Thanks. Hello ladies and gentlemen, my name is Fabrice Guyimana, aka Pajiji. I too am a member of abasamandari Team Performance. I am a literate graduate from the University of Burundi, the Faculty of Art and Social Sciences in the Department of English Language and Literature, option Performing Arts. Nkabandi mugwi abasamandari mugwi wavukiye mu ishure aho twari tukiri abanyeshuri, muri twaba twasohotse twatuye mu theory tuje muri pratique. Tumenyerewe cyane mu théâtre, ariko ubu tuje muri filme na video n'amasinema y'ibintu. Mutwitege cyane rero ngaho kuri Niyosel TV, Niyosel TV yago abanywanyi n'umusoro nka Hello guys, nitwa Hakizimana Melkiade, nkaba ndi umusamandari umugwi wavukiye muri kaminuza y'u Burundi, nkaba muri uwo mugwi usanzwe ndi umu acteur, nkaba mu designer. Twari dusanzwe dukora ibintu by'amateatre, amalive, mugabo ubu muje kudukurikirana kuri Niyosel TV, tuzanye ibikorwa ntituzanye amajambo. Hama tubasaba gusubscribinga, kulikinga kugira ngo mubane natwe ibihe byose. Murakoze cyane.